Jo mi cek lakun na si nyuci mobil. Pulaking takut tadi ring tahu candik mobilannya. Pas korotanya nih apa berlep. Keng geluk dong. Orang mulai capok penyakit hati, iri ke boleh tetangga. Tadi dokter lah, tak untung saja sarang. Beni de remapar. Ya besaki bingko lakon darman kita sara. Aning kulin pasti kapiake. Si melia HP tilekan 20 juta. Si melia mobil. Pula ke ngaraja. Banyak orang laku nasara, tapi hasilnya tak seberapa. Sebaliknya, banyak orang laku tenang, tapi raja hasilnya. Aja lah tak keran dari pangeran. Ketika usaha kairi, dia tak usaha keberda. Malah tak ketipu penyakit pikiran. Ya mundi ya tening tora budin reman. Mah beri pelajaran. Malah tu liang bus laku ngeberak ke kodin orang. Ya kau mendekat sepakat dul. Dul, tuh dia orang ngacongok kan lo. Aku tak ledo. Dalam betul. Pedung mat. Lama ya. Dul, dul mau i. Mai dul. Mai mat. Ini lagi dul. Ani aku dul mat. Apa kaki dul? Apa ya kok tepak-tak yenyak. Làm gì? Bố, em cùng bộ tôi. Ini kan akan aku kunci tema. Oh iya. Siapa sih masuk? Ini kakek. Jaga ya. Takut. Bukan tuh. Sakit teh pak. Wah. Porala, sampai lang reng, sampai lang, tolong, tolong. Le Darman. Berapa Kak Din? Tang capek lang le. Allahu Akbar. Dan terus Kak Din ya? Iya le man. Demak kak. Kak Hudin kamalengan sapin na le. Kita tolong na nyari bingko.
Wis apa tak usah kak, aja makin daya kak Budin dari ya kak kakek. Lek, odi atatang keria beni cungnang menangan. Tapi cungcang gecangan ketika eka parlo. Makai bener kak Budin sih kaku tak salpa kangko. Mayu makala. Cek lajen. Mun pas elajen. Lantas apa tenang kok ben kak Budin. Tengah teh kak. Mayo. Pabila sih temu bi kakak Din? Ki puro lek. Sapere begelak lah saya keluar kak Din. Kayak bi kakak nyari temu. Terus dak rem lek. Tina ada ya boy. Engkau saya nyari asa apa nah? Kakek lanjut istirahat. Saya rada emak bi kakek lek. Ninto ilmu na kelebun kak Din. Engkau tak nyari maling ah. Kayak nyari asa apa nah? Gimana kok Nora lek? Ini pas karo kaki sih nyari ya. Cek sandi sapeng kok. Tak sepolan aja ya kak Din. Mun sajan kaki noro, sajan tak ngaku saya kemasing ngeco. Wis lepas pasrah kangko. Deki dari mana leka pernah. Iya lek man. Dul. Dul Mawi. Darman mat. Iya tuh bayu. Kaki man. Iya Dul. Tepak polong ya. Iya tepak bolong. Beda apa? Po curut tepak polong. Engkau aslinan di parlo ke kaki kedua. Kak Budin malam setia kamalengan sapen na. Engkau cek nih serak jelingake. Begela orak maleng tatang ketadek senyandra. Gila ngaji ya nasi padang iri bertingki kata tak keman. Maksudnya mat? Saya ngalak sampai na Budin jarang kok bandun mawi. Apa? Ketika gigi pak kuna mercala meropong kampung katibe. Mat, Dul. Mun parlo nga bele kangko. Pokok cek ngico. Sapuran na. Benitang maksud kaya kurui. Pasti namun pengalaman ben kata takkan. Engkau tak jepo. Engkau kaya ngiman ka kake. Eman ka bete na. Siapa tak kenal kamat tinggal bendul mawi. Cereng muni sepuk nyaman na. Dedeunan angin. Cuma percuma ameng kasaleber. Mun ameng nga mercala merok ker pager. Saporan naman. Engkau bandul mawi ngalak sampai na Budin di benih keng lapar. Engkau keng tak terima polan Budin de iri bentingki ke kakek. Iya man. Benih sekalian dukali Budin yang cari bentar tentang kakek. Eka bela kak kerja kuli. Soki keng raja kapibodo. Mun asli nama kengko pada tak hidup kasih ke Kak Budin. Cuma parlo kakek tahu. Engkau ngendek benih keng berak kecetak. Ben benih keng takok ke mata orang. Engkau keng mikir lanjeng. Mun iri benteng kiri lanjeng. Tak kira kamarian. Engkau minta tolong. Pabeli aki mat. Dul. Beni ingat ria cara mencelep hati na orang setau berben rasa iri. Terus dia cara. Orang iri benteng kiri ya. Parak pada ben orang sekecak kau di noreng. Cara nama celep situ.
Paandi rasa kaparotangan. Ben sati yang kok berkak de enak ria. Aro paaki upaya ka angkui macelep atena Kak Pudin. Tinang kok sepora anak-anak. Tunggu ka apa bingko. Dek Mamat. Kok melurusan bendar mana yang cek tak bisa dul. Ben kita ada iri ya keng demi darman. Terus, Iya pa boleh poy mai dul. Keng parapi mai. Dari ini makapi dan muda dan kana. Ini cek laku nu sering ngereng. di rumah teh Pudin teh. Beda apa kon Pudin? Teh Pudin nanti ke musibaan malam mah. Siapa nelang? Allahu Akbar. Dek orang Pudin je kana. Di Mayu teh. Ini jong. Aduh. Pah tade karena pemun maleng setia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek orang Madin. Aduh, ada le. Ilangong kutang sapi setia. Yang kok karo itinain calak tonga. Jadi na sabar din. Mun karo sabi na sa ilang. Sepenting ko la orang nga sehat. Nataro karo anong ku kake. Mun sapen orang ilang pasiro karo ake. Taring can kake. Jaring ko sandi sapeng. Mun tagara jedeng kok kita mareng. Hush. Sanilir ya keng atu aki sehat ke kakitin. Lah aminin rapa. Pas libur makrele erdok kake. Makala tepak ka coba ni ngak ria. Terus darang mo din. Tayo coba isari sabi niyo. Tahu le. Nunggu kabar dari Darman kok. Be. Maki ngantos dari Darman. Jaring Darman senang ku ngabeline sape rewar. Ketiki foto kiye kake ke Darman din. Maksudnya war? Maksudnya engkau Mayu Odi atau tangkeri saling aja ge cek saling ngani aja bosa-bosa kaki make laki cek carpet tuh nih sorot hunging Darman kocak suki king ulen arace acura cek ngeberen kaki kok din Darman din tinggapan kamu si nih ngak Arya kaki minta tolong ke Darman. Bismillah. Mat tinggal Adipati Morleke 07, WhatsApp audio. Halo man. Iya mat, darah mamat. Iya bingko apa bali man. Rokok ni ka Pudin. Kau ni ka bakal po. Oh iya mat, sekelangkong mat. Iya man. Mun tak geng polan mendekake, sampean Pudin lebih kota kira pabali. Cuma engkau motor ratang boten man. Pudin jak sampai tahu, jak engkau salah kok. Angkep gelung kok setia geng avento. Oh iya mat, jangan kau paham. Yalah man. Engkau yang paling cek cermet kau orang sendi penyakit ini tasi deh.
Jala ke dul. Kok ki ngambak Fuddin. Marin bila datang orang ah. Pah baki siapa na. Siap. Kak Pudin. Iya lek Darman. Dek dem lek man. Tuli lah kau ni siapa na? Kon ina dem lek. Kau ni kasabel kolpo. Patinggal bentul mawi mano bingkok saya pentai tolong untuk nyare. Iya lek. Yelah. Oh iya. Cek sak kasak ya. Iya lek. Sekalangkong lek man. Oke. Darame ko din. Yo item mule. Cok lek Darman sing ngurusake. Aji ya, dek remeli, kapan lemari tolong. Tak pasti salpaan sing ngucak alek. Man. Abu, kok sekalangkong kaki mat. Tang sapi le temu mat. Cak sakalangkong kang kok din. Tapi ka Darman. Mun tak kenge pentai tolong Darman. Engko tak kira nyari aki siapa na. Iya mat. Kale budin na. Campo aja ke no di noreng. Kecak iri benting kija tak kira buah matu. Tak untung macam laka ka pete na. Ya leri ya bukti na din. Apa sih alami kaki Satya? Tak lain naropa aki buah dari kalakon na kaki beri-berian. Iya mat. Idin matang sapi mat. Mari na din. Bitang nak buah ya teraki. Din. Oh, ketika kina buat nama tinggal ya dul. Cek ki ibu rumah tinggal ngocak. Siapa yang bekal ya teraki kemarin bitang nak buai kuah. Apa? Mau makomu beri pesan moral. Mau orang akan nak buan nah. Iya.